Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kubasuhuza kunze mu dukoce ku mujyi wa YouTube rekanize rikomeze neza cyane tukatubaha ikaze ku makuru agezweho kuri ino tariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2026 muri studio muri kumwe na Fiston Silva. Amakuru yacu tujye kuba twashingira kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Israel byagiranye amasezerano mashya. Uraza kuba wamenya ibikubiye muri aya masezerano igihugu cy'u Rwanda cyasinyanye n'igihugu cya Israel ndetse n'inyungu abanyarwanda bazakura muri aya masezerano igihugu cy'u Rwanda cyagiranye n'igihugu cya Israel. Wowe cyo ngusaba hano gukurikirana makuru paka ageze ku musozo. Uraza kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye ku byo twaguteguriye, kandi muri aya makuru turaza kuba twagaruka ku kigo nderabuzima cyafashwe n'inkongi y'umuriro, aho rero habarirwa ibintu byinshi byangiritse muri ino nkongi y'umuriro. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi bitandukanye, harimo amazina ya kino kigo nderabuzima cyafashwe n'inkongi y'umuriro ndetse n'icyo ubuyobozi buvuga kuri ino nkongi y'umuriro ndetse n'icyateye ino nkongi y'umuriro. Uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye, we nuze kuba aho wajya kure. Turaza no kuba twajya ku kibazo cy'amazi, aho rero abaturage hirya no hino mu mujyi wa Kigali bakomeje kwinubira ibura ry'amazi rya hato na hato, ndetse aho rero igiciro cy'ibuni cyazamutse kikaba cyageze ku mafaranga 800 y'u Rwanda. Turaza kuba twamenya icyo ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasake cyatangaje cyangwa cyavuze kuri kino kibazo abaturage bagaragaje. Uraza kuba wagira byinshi umenya kuri no nkuru twaguteguriye, we nuze kuba wajya kure. Icyo usabwa ni ukudukurikira paka amakuru tuyagejeje ku musozo. Hanyuma kandi muri amakuru turaza kubabwira ko abantu bitwaje intwaro gakondo bishe umwarimu umwe bakomeretsa abandi bantu. Uraza kuba bamenya byinshi bigiye bitandukanye, imyirondoro y'uwishwe, ese izi ntwaro gakondo bari bitwaje nizihe, ese ibi byabereye he, byatewe n'iki, aba bantu bitwaje intwaro bo ni abantu ki? Uraza kuba byose wabimenyera muri aya makuru, we nuze kuba wajya kure kubera ko twaguteguriye byinshi uraza kumenyera muri zino ngingo muri aya makuru mu buryo burambuye. Turaza kuba twabwira kandi ko muri aya makuru turaza no kuba twabagezaho inkuru y'uko abantu turaza kuba twabagezaho ko abantu rero abantu basaga 20 bo bapfuye abiturutse ku mvururu zikomeye zabereye muri gereza. Iyo gereza ni iyihe? Izo mvururu azabaye zatewe n'iki? Ibyo byose uraza kuba wabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Muri aya makuru kandi turaza kujya mu ntambara igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zavuze ko zafashe akandi gace igashya zikambuye umutwe batwirwaneho ndetse ngo n'uwaye 23. Uraza kumenya ako gace na kahe, uraza kuba wagira byinshi umenya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje. Rero uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye, nuze kuba wajya kure. Muri aya makuru kandi turaza kuba twagaruka ku ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine, aho rero Uburusiya bwongeye kugaba ibitero karabutaka mu murwa mukuru wa Kiev mu gihugu cya Ukraine, aho rero abantu basaga 15 bamaze kugwa muri kino gitero Uburusiya bwagabye muri Ukraine. Uburusiya bwatangaje iki nyuma yo kugaba kino gitero? Ukraine yo yatangaje iki nyuma yaho Uburusiya bubagabyeho igitero karundura cyatumye abantu basaga 15 bahasiga ubuzima? Ibyo byose uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. Muri studio muri kumwe n'itsinda rigari rya Fiston Entertainment.
ugiye kuyabagezaho nitwa Fiston Silva mwihanganira ijwi rero riri gusohoka maze iminsi ndwaye ibicurane ariko ntabwo byambuza kubagezaho amakuru niba ari bwo bwa mbere dukurikiye cyangwa ari bwo bwa mbere ukurikirana ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV ndagira ngo mwibutse ko ari channel igaruka ku makuru agezweho yaba rero yaba agaruka ku Rwanda yaba agaruka muri Afurika ndetse no ku isi hose ikindi rero nuko twamaze no gushyiraho ibindi biganiro nabyo bigiye bitandukanye nkushishikariza rwose kuba wabikurikira ibintu bikarushaho kuba byiza cyane hanyuma ikindi nuko musaba gukora subscribe ugakanda ku nzogera igihe cyose dushyizeho amakuru agezweho ukajya uba uwa mbere mu kwita uyamenya abantu benshi bakora subscribe gusa bakahita bagenda ariko ubundi uhita ukanda no ku nzogera kugira ngo ujye ubasha kuhita umenya amakuru aho isi yaramutse nuko igiye kwirirwa ikindi ni ugukanda like mukande na share hanyuma mutange n'ibitekerezo kandi ibitekerezo byanyu turanabisoma tukabiha n'agaciro reka amakuru yacu rero tuyabagezeho mu buryo burambuye nongera kubaha ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye aho rero amakuru yacu tugiye kuba twayahera mu bubanyi n'amahanga aho rero igihugu cy'u Rwanda cyagiranye amasezerano n'igihugu cya Isiraheli u Rwanda na Israel biyemeje gushimangira ubufatanye banasinyana amasezerano mashya rero guverinoma y'u Rwanda n'iya Israel ziyemeje gushimangira ubufatanye n'umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi zinasinyana amasezerano y'imikoranire mu by'uburezi aho rero ari bimwe mu byaranze uruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiriye mu gihugu cya Israel aho rero ku itariki 6 Nyakanga 2026 byari ku wa mbere Minisitiri Nduhungirehe yakiriwe na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel akamwita Gideon Asara hanyuma rero icyo wamenya kindi nuko nkuko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagiranye n'ibiganiro byiza na nyakubahwa Gideon Sare Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel byibanze ku gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byombi no kungurana ibitekerezo ku bibazo by'akarere n'isi muri rusange iyi rero Minisitiri yatangaje ko bakiriwe na rero iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda akaba rero ugiyoba ari wo bita Ambasaderi Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko abakuriye diplomasi y'u Rwanda na Israel banashyize umukono ku masezerano y'imikoranire arimo ayo mu rwego rw'uburezi ndetse n'ajyanye n'iterambere rero ku wa mbere kandi Minisitiri Olivier Nduhungirehe yanasuye ibindi bikorwa birimo ikigo cya Yad Vashem gishinzwe ubushakashatsi kubika amateka ya Jenoside y'Abayahudi no kuyigisha Minisitiri Nduhungirehe kandi yashyizeho indabo zo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abayahudi ndetse anajyana ibiganiro byiza na Chairman Dani Daeni umuyobozi wa Yad Vashem Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ivuga ko bashingiye ku ruzinduko aherutse kugira rero gukorera i Kigali mu kwibuka ku nshuro ya 32 wongeye kwemeza ko biyemeje kongera ubufatanye mu kwibuka kwigisha ubushakashatsi no gukumira Jenoside rero Minisitiri Nduhungirehe kandi ari kumwe na mugenzi we wa Israel Gideon Sare banifatanyije n'umuryango mugari w'Abanyarwanda baba muri Israel abagize itsinda ry'abadiplomate n'inshuti z'u Rwanda mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 32 u Rwanda rumaze rubohowe n'ibiro byaranzwe n'ibikorwa binyuranye birimo kwibukiranya no kugaragaza urugendo rutangaje u Rwanda rw'u Rwanda rwo kwiyubaka no kwigira ndetse n'intambwe ishimangira rukomeje gutera mu mikoranire n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ubwo ni Israel ndetse n'igihugu cy'u Rwanda tuvuye kuri nkuru rero y'amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Israel reka tujye twihuta amakuru yacu atuyakomereze kuri no nkuru ni inkuru y'uko igiciro cya
cy'ibuni y'amazi mu mujyi wa Kigali gikomeje gutumbagira, aho ijerekani yageze ku mafaranga 800. Abaturage bo mu murenge wa Nyarugunga n'undi duce twa Kanombe mu karere ka Kicukiro bavuga ko babangamiwe n'ibura ry'amazi, aho ijerekani imwe igeze ku mafaranga 800. Bavuga ko hashize ibyumweru bigera kuri 3 batabona amazi ya WASAC uretse inshuro imwe yaje mu ijoro abantu baryamye. Ibi byatumye abaturage bitabaza abacuruza amazi ku magare, aho ijerekani iri kugura amafaranga ari hagati ya 700 ndetse na 800. Umwe mu baturage yagize ati birasaba kwishyura 700 cyangwa 800 bakaguha ijerekani imwe y'amazi. Ku murongo wa telefone umuvugizi wa WASAC Group bamwita Bimenyimana Robert yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ibura ry'amazi ryatewe n'ibihe by'impeshyi byagabanyije umusaruro w'inganda zitunganya amazi bigatuma habaho isaranganya. Yatanze urugero rw'uruganda rwa Kanzenze rwohereza amazi i Kigali no mu karere ka Bugesera rwagabanyutseho umusaruro kubera igabanuka ry'amazi ya Nyabarongo. Yongeyeho ko mu mujyi wa Kigali hari kuboneka ibihumbi metero kibe ibihumbi 22 aho kuba ibihumbi 30 ku munsi. Yavuze ko hari gahunda y'isaranganya ry'amazi igamije kugabanya ikibazo, aho ibice bimwe bya Kanombe nka Kabeza, Busanza na Kagarama byahawe amazi mu gihe ibindi bizagerwaho muri iki cyumweru turimo. Hanyuma ku kibazo cy'abajya kuvoma amazi bakayagurisha abaturage ku giciro kiri hejuru, umuvugizi wa WASAC avuga ko ntacyo bakivugaho kuko biba ari ubwumvikane hagati y'ugura n'ugurisha. WASAC itabyivangamo. Bimenyimana avuze ko kuri ubu uruganda rwa Karenge ruri kuvugururwa rukazava kuri metero kibe 12,000 rukajya kuri metero kibe 48,000 ruzafasha gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi muri Kanombe, Gasogi, Ndera na Masaka. Uruganda rwa Nzove narwo ruri kongererwa ubushobozi, aho ruzava ku musaruro wa metero kibe 25,000 wiyongereho metero kibe 87,000 rwatangaga ku munsi. WASAC Group ivuga ko intego yayo ari uko 2029 abaturage bose bazaba bafite amazi meza kandi ku giciro gitoya. Rero nicyo gisubizo WASAC yavuze, aho rero yakomeje nabwira abaturage ko akwigurira rusange aho bajya kuvomera amazi ijerekani ari 20, ariko ntago ariko bimeze hano mu murenge wa Kanombe, aho rero ijerekani barimo barayigura hagati y'amafaranga 700 n'amafaranga 800. Amakuru yacu tugiye kuba twayakomereza kuri ino nkuru, aho rero ari inkuru y'ikigo nderabuzima cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro yangije ibikoresho by'ikigo nderabuzima ari mu karere ka Muhanga. Inkongi y'umuriro y'amashanyarazi rero yangije bimwe mu bikoresho byo mu kigo nderabuzima cya Rugendabari. Mu byangiritse harimo amafishi abakoresha mituweli bifashisha mu kwivuza ndetse na serivisi za interinete. Byabaye mu ijoro ryakeye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 2026, ubwo ni ku munsi wo kuwa mbere. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Rugendabari Uwizeyimana Marie Grace avuga ko iyo nkongi y'umuriro yatewe iyo nkongi y'umuriro yatewe n'amashanyarazi, aho rero yangije amafishi y'abarwayi bakoresha ubwisungane mu kwivuza n'insinga ziva muri seriveri baha interinete. Uwizeyimana avuga ko ibyangijwe n'inkongi bidakoma mu nkokora imikorere isanzwe y'abakozi bo mu kigo nderabuzima cya Rugendabari, kuko amakuru yari kuri ayo mafishi y'abarwayi bakoreshaga mu bwisungane mu kwivuza barangije kuyashyira mu ikoranabuhanga. Uwizeyimana avuga ko kandi ko n'insinga za interinete ntacyo ziragabanyaho kubera ko basanganwe indi seriveri ya kabiri rero ishobora kuba yakora mu gihe ya mbere yo yagize ikibazo. Uyu muyobozi w'ikigo nderabuzima cya Rugendabari avuga ko ataramenya icyateye inkongi y'umuriro kubera ko byabaye mu masaha ya nijoro. Uwizeyimana yashimiye ubuyobozi bwa RSSB kubwo bafashijwe gushyira mu ikoranabuhanga amakuru yose arebana n'abarwayi bakoresheje ubwisungane mu kwivuza, aho rero bamaze kuhashyira muri systeme, aho rero nta nkomyi cyangwa se nta kibazo
abarwayi bakoresha mituweli bazagira ubwo bazaba bagiye guhabwa serivisi kuri kiriya kigo nderabuzima cya Rugendabari kikagiherereye mu karere ka Muhanga, ariho rero ari nacyo kigo nderabuzima cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Bimwe mu bikoresho by'ikigo nderabuzima biza kwangirika. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza kuri no nkuru. Abantu bitwaje intwaro gakondo bishe umwarimu bakomeretsa n'abandi bantu. Aho rero abantu 6 bitwaje intwaro gakondo batunda bakanacuruza inzoga zitemewe n'amategeko bazwi nk'abarembetse bakurikiranweho icyaha cyo gukomeretsa abaturage 3 barimo abarimu 2 bo mu karere ka Burera ndetse umwarimu umwe yaje no kwasiga ubuzima. N'urugomo rero rwabaye ku itariki 30 Kamena 2026 agana ku isaha 2 z'umugoroba mu murenge wa Rusarabuye mu karere ka Burera. Ubwo ni mu ntara y'Amajyaruguru. Umusekerera amakuru wamenye nuko abo barembetse bari bavuye ku gutunda inzoga zitemewe z'ubwoko bwa Kanyanga bazikuye muri Uganda baca mu murenge wa Kivuye bakomeza Rwerere bagera hitwa Rusarabuye ari naho bakoreye urwo rugomo. Rero amakuru avuga ko ubwo bari bageze muri uwo murenge bahuye n'abaturage barimo umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 n'abarimo bari bavuye kwigisha kuri groupe scolaire Ruhanga barabakomeretsa bagira ngo kugira ngo babatere ubwoba kugira ngo babone uko bakomeza kujyana ibyo biyobyabwenge. Umuyobozi w'akarere ka Burera amwita Mukamana Sorine yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko abakomerekejwe bihutanwe kuri CHK ariko umwe aza kwitaba Imana. Meya Mukamana avuga ko kugeza ubu hamaze gufatwa abantu 6 ariko hagishakishwa n'abandi. Yavuze ko rero muri ari amasaha ya 2 muri ako kasante hari hakiri abanyerondo nubwo bakoze biriya bahise biruka bakagenda, ariko ngo iyo abaturage baba batatanze amakuru nk'uko basanzwe babikora bari abantu bari kuba bafashwe cyangwa se bari kuba bafashwe bose hataravamo abacika. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru amwita CIP Inyasi Ngirabakunze avuga ko urugomo barumenye ndetse hagikorwa iperereza kugira ngo n'abatarafatwa nabo bafatwe. Amakuru Umuseke wamenye nuko umuyobozi w'akarere ka Burera aza gukorana n'inama n'abaturage igamije kubahumuriza no kongera kubibutsa gutanga amakuru kubashake ku bantu baba bashaka guhungabanya umutekano. Hanyuma rero nyakwigendera we akaba n'ubundi yarashyinguwe ku itariki 5 Nyakanga 2026. Akaba yarashyinguwe n'umugore we. Hanyuma amakuru yacu tugiye ngo ntitugiye kuyakomereza hanze y'u Rwanda se tugiye kwirukanka cyane. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayakomereza hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda reka tuyahereke hehera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zemeza ko zongeye kwigarurira imidugudu 3 yo muri teritwari ya Fizi yagenzurwaga n'inyeshyamba zatwirwaneho. Ibi rero ngo bikurikiye imirwano yabaye muri kariya karere hagati ya FARDC na twirwaneho n'abafatanyabikorwa babo mu bice bitandukanye bikikije Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho ngaho igisirikare cyemeje ko cyatakaje .0 cyemeza ko cyahavuye mu rwego rw'amayeri y'intambara nk'uko byatangajwe na Leyitona Rigani Mbuyi, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokora kabiri Kivu y'Amajyepfo. Imidugudu ivugwa ko FARDC yafashe cyangwa yongeye kwigarurira ni Kashamata, Winere, nako Wihene na Kimete. Rero akaba ariyo midugudu 3. Yavuze ko mu gihe cy'imirwano inyeshyamba zatwirwaneho zahatiwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi na bigaragara mu majyepfo ya Minembwe nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi bivuga. Uyu musirikare yemeje ko FARDC ikomeje kurwanira kugarura ubutegetsi bwa leta igihugu cyose. Ibi yabihurijeho na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo amwita Jean Jacques Arukano.
mu nama y'akanama y'umutekano yabaye ku wa mbere ushize muri Oville yahakanye ibihuha bivuga ko Baraka yaguye mu maboko y'inyeshyamba, asaba abaturage gutuza no gukomeza imirimo yabo ya buri munsi. Ibi rero biravugwa nyuma y'amakuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko ibice nka Mikenke na Point Zero byafashwe n'abarwanyi batwigwaneho bashyigikiwe na AFC 23 mu mirwano ikaze yo mu mpera z'icyumweru gishize. Rero tuvuye hari ariko Kongo ivuze bino nyuma yaho hari hasohotse amakuru avuga ko hari uduce FARDC yambuwe ndetse ngirirukanka, ubwo turakomeza tubikurikiranire hafi. Amakuru yacu tugiye kuba twayasoreza hano, aho rero Uburusiya bwishe abantu 15 muri Kiev. Abantu nibura 15 bamaze kwemezwa ko bapfuye, abandi barenga 49 barakomereka nyuma y'igitero gikomeye cyagabwe n'Uburusiya mu ijoro ryo ku cyumweru rikira ku wa mbere mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev ndetse no mu nkengero zawo. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyatangaje ko igihugu kiri mu ibura rikomeye rya misile zifata izo Uburusiya burasa intercept missile. Cyavuze ko muri icyo gitero nta misile nimwe muri 23 za ballistic missile Uburusiya bwarashe yashoboye guhanurwa kubera kubura ibikoresho bihagije mu guhanura izo misile. Perezida wa Ukraine mwita Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya bwarashe misile 38 n'indege zitagira abapilote 351. Yongeraho ko ingabo za Ukraine zashoboye guhanura misile zo mu bwoko bwa cruise n'indege nyinshi zitagira abapilote ariko zikabura ubushobozi bwo guhangana na misile za balistike. Mu mujyi wa Kiev inyubako nyinshi z'imiturirwa zangiritse bikomeye, zimwe ziraswa mu buryo butaziguye, izindi zirasenyuka. Igice kimwe abatabazi bakomeje gushakisha abantu bakekwaho kuba bakiri munsi y'inyubako cyangwa se inyubako zabagwiriye, mu gihe inkongi z'umuriro zaturutse kuri ibyo bitero zakomeje kuzimwa hirya no hino mu gihugu cya Ukraine. Nyuma y'iki gitero Perezida Zelensky yongeye gusaba ibihugu bifatanya na Ukraine gufata ibyemezo bikomeye mu nama ya North Atlantic Treaty Organization itangira muri kino cyumweru, asaba ko igihugu cye gihabwa ubwirinzi bwo mu kirere cyane cyane misile za Patriot missile system zishinzwe kurwanya zino misile za ballistic missile Uburusiya buri gukoresha bushegesha nako. Rero umurwa mukuru w'igihugu cya Ukraine ariwo bita Kiev. Ku rundi ruhande rwa Europe Commission, perezida wayo bamwita Ursula von der Leyen yavuze ko ikibazo cyo kongera Ukraine ubwirinzi bwo mu kirere kiri mu byo iyi nama izagarukaho byihutirwa. Rero ni mu gihe intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje gufata indi ntera, aho impande zombi zikomeje kugabanaho ibitero ku bikorwa remezo n'ibice bituwe n'abaturage. Vladimir Putin akomeje kongera ibitero kuri Kiev, mu gihe Ukraine nayo ikomeje kugaba ibitero by'indege zitagira abapilote ku bikorwa remezo by'ingufu biri mu Burusiya no muri Crimea. Hanyuma rero amakuru yacu n'ahangaha tuyasoreje. Indi sango y'amakuru y'amasaha imbere, hagati aho ngaho mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri uno muyoboro wa YouTube. Niba ari bwo bwa mbere ndagusaba gukora subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru agezweho yuba uwa mbere mu kuyita ujyaho. Ukande like na share na comment, cyane share na like kuri video zose tumaze gushyira kuri no YouTube cyangwa no muyoboro wa YouTube. Amakuru yacu n'ahangaha tuyasoreje. Reka ngushimire wowe watangiranye natwe kugeza tuyagejeje ku musozo. Indi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere, hagati aho ngaho nandi kumwe n'itsinda rigari rya Fisto Bigudu Entertainment, yaba abamfashije kuyakusanya, abamfashije kuba ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ijwi ribagereho, ndetse n'abaramfasha kuba yabagera no ku muyobora YouTube. Bose bakomeze bagire ibihe byiza, kandi namwe mukomeze mugire ibihe byiza, muhahe muronke, kandi Imana ikomeze bashyire mu byo mukora byose. Indi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere, hagati aho ngaho mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyoboro wa YouTube wa Makuru Now TV. Bye bye.
Amakuru Now TV, we are to give you update.